Mutesi Scovia akaba umunyamakuru wa Mama Urwa Gasabo ariyama abantu bahungira mu mahanga bakubitwa barangiza bakamwandikira inbox ngo nabavugire ngo najye kubwira perezida w'u Rwanda Paul Kagame ngo abe yabacyura cyangwa abakureyo bitewe nuko ngo bahezeyo bari gukubitirwayo. Mutesi Scovia akavuga yuko abangaba nimba barijyanye muri Amerika ni gute bashobora gukubitwa barangiza bagasaba ubufasha kandi aribo bijyanye. Mutesi Scovia rero avuga yuko bano bamwandikira inbox bakamusaba atazigera abikora umunsi ku munsi. Gasuku Media gira ngo mwabonye ko ejo bundi yaherutse gutangaza yuko yakubiswe mu gihe ngo bamusanze mu nzu aho yarari arakubitwa. Mutesi Scovia nawe ibingibi yabivuzeho, avuga ko mu gukubitwa kwa Gasuku twebwe bitatureba nk'abanyarwanda. Ni mu gihe hariya mu gihugu arimo cya Amerika habayo inzego z'ubugenzacyaha RIB, nagiye kurega muri RIB nk'umuntu yenda wagiye mu butembere cyangwa wagiye mu kazi agenda atanga ikirego kuri RIB bamufashe. Ubwo rero Gasuku yandikiye Mutesi Scovia inbox ngo nakora uko ashoboye agerageze abwira umusaza rwose Gasuku Media bamurwaneho cyangwa bamufashe Mama Urwa Gasabo. Mutesi Scovia yamushubije ko ibingibi atabikora. Ibingibi yabyanditse ku rubuga rwa X. Rero tubibonye none hanga nibwo tubiguyeho. Gasuku Media nibwo yahise yandikira Mama Urwa Gasabo. Mama Urwa Gasabo yamushubije ko ibingibi atakwigira abikora cyangwa atanabihingutsa mu maso y'umukuru w'igihugu cyangwa atanakwigira nabitangaza ku nkoranyambaga. Mutesi Scovia niko yamwandikiye nawe yese amusubiza inbox. Ubwo rero Mutesi Scovia yavuze ko nimba Jessica wa Mipangu yakubiswe, Jessica wa Mipangu nimba yakubiswe nasange FBI hariya muri Amerika nimwo rwego rw'ubugenzacyaha RIB, najyana ikirego kuri FBI nibarangiza bamufashe. Ari abantu benshi bagiye bahunga igihugu cy'u Rwanda cyangwa bakagenda mu Rwanda bakava mu Rwanda bagira hanze bakagenda basebya u Rwanda, bityo kugaruka bikababera imbogamizi. Ugiye usebya u Rwanda unagezeyo urakubiswe, uragana werekeza he? Uragana werekeza niba ugiye usebya u Rwanda wanagerayo ugakubitwa. Inyuma y'uko rero Gasuku Media akubitiwe muri Amerika kugeza izi saha akaba ari igishenjegeri. Ubu ngubu rwose nubwo ari gukora ibiganiro yihagazeho, yarakubiswe byanyabyo nkuko nawe yabyitangarije. Yarakubiswe, yarahondaguwe, azana amashyundu ajya kwa muganga, ariko ntabwo yigize ajyana ikirego uretse kwikarakasa ku nkoranyambaga akaza kuvuga ibyabaye. Ese ubundi koko nibyo Gasuku Media yarakubiswe? Jessica wa Mipangu yarakubiswe? Ariwe Gasuku Media afite channel ye bayita Gasuku Media, ariko we bamwita Jessica wa Mipangu, akaba ngo ari umwami w'abagore, afite inda hariya ndakora he wagira ngo aratwite. Rero uyu nguyu Gasuku Media aherutse gukubitirwa muri Amerika. Ibyo nibyo ni ukuri pe, aherutse gukubitirwa muri Amerika, arakubitwa baramunoza pe. Banza nagaruka mu Rwanda atazongera Gasuku Media gusubira muri Amerika kabisa, kubera ko ibiri kumubaho biteye ubwoba. Kugeza amaginga ngaya rero hari abandi benshi bagiye bajya muri Amerika kugeza amaginga ngaya no gutaha bitagikunze, bitewe nuko na passport bafite, nta visa bafite, nta kintu na kimwe bafite, ahubwo ugasanga nabacakara mu gihugu cya Amerika, cyangwa bagiye bahunga cyangwa bagiye bagenda bavuga u Rwanda, nabo ugasanga nabacakara ngaho baragenda bari gukoropa, bafite ubuzima bubi cyane, kandi mu Rwanda nta kintu bari babuze. Bivuze ngo rero kugeza amaginga ngaya Mutesi Scovia yiyamye abantu nk'aba ngaba bamwandikira inbox kugira ngo abavugire nibura leta y'u Rwanda ibafashe. Reka baba barijyanye. Mutesi Scovia yitandukanyije nabo, avuga yuko ikibazo kitari serious we atazigera agikoraho umunsi n'umwe cyangwa atazigera akibaza, ariko ikibazo kizakiri kubangamira umutekano w'abanyarwanda cyo azakibaza kandi azanagishyiraho umucyo. Nayo nk'umunyamakuru ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda agende agire bukuru anibarize rwose, avuga ati ibintu bimeze gutya, nyakubahwa bwana muyobozi, gerageza kora bino kugira ngo abaturage bawe bagire ubuzima bwiza. Ibyo Mutesi Scovia yavuzeho. Mutesi Scovia yongera kugaruka nanone ku bya Magashi na Papi na Ndahiro Papi Valens, nabyo yabivuzeho, kandi yabivuzeho uno munsi ku itariki zisanga 18 z'ukwezi kwa 4 2026. Mutesi Scovia nibwo nabyo byose yagiye abigarukaho akantu ku kandi yafashe umwanya kugira ngo abivugeho. Avuga yuko afande Magashi uri kujya ku nkoranyambaga akita abantu intera hamwe, uyu Magashi nawe agombe akurikiranwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB hakiri kare, kubera ko ibigambo ari gusakaza ku nkoranyambaga ntabwo byubaka abanyarwanda, ubwo biratera abanyarwanda ubwoba. Bityo rero amategeko amukurikirane. Ndahiro Papi Valens yavuze Mutesi Scovia amubwiye ko atazongera
kugira ikintu atangaza avuga kuri Magashi, kubera ko Mutesi Scovia ni umukuru w'abanyamakuru. Urumva rero ko Mutesi Scovia inshingano ze ari iz'abanyamakuru, bivuze ngo rero abangaba n'abana biwe, bivuze ngo rero icyo avuze kiba kigomba gukorwa. Yabwiye rero Valens Papi yuko atazongera kugira ikindi kintu asohora avuga kuri Magashi, namwihorere ahubwo Magashi yataka abandi, ku iherezo Magashi azafatwa atabwe muri yombi kandi azakurikiranwaho ibyaha byinshi agenda akora umunsi ku munsi. Mutesi Scovia avuga yuko nawe yishwe, bamwise ikigarashi, kandi ni Magashi wabimwise, yamwishe ikigarashi, aramwihora ntiyanamuvugaho, aramureka arivugira kugeza amagingo anga. Rero Mutesi Scovia bishyizeho umukono, avuga yuko atazongera kuvuga kuri Magashi, atazongera no kumva ikibazo cya Ndero Papi Valens ndetse na Magashi kirangirira hano. Magashi yadukira abandi, ku iherezo Magashi azafatwa atabwe muri yombi. Rero Mutesi Scovia nabyo yabishyizeho umukono, avuga ko abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda yiteguye kubafasha. Umunsi ku munsi umuturage uzaba ufite ikibazo azahamagarira Mama Urwagasabo, azakibaza ndetse yigere no ku mukuru w'igihugu nawe akimubaze agisubizwe. Ngira ngo murabizi ko ni umuntu uvugira abaturage, igitekerezo cyiwe abavugira abaturage, ikintu cyagirira abaturage inyungu. Ngira ngo murabizi mwese Mama Urwagasabo Mutesi Scovia icyo abakora abavugira abanyarwanda. Ngira ngo ibi ntabwo ndi bubigarukeho, ngira ngo mwese murabizi. Ngayo nguko rero ibi byashyizweho umucyo kugeza amagingo aya ngaya. Umukire cyane ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, Sina Gerard, ntabwo ari umukire wa mbere ukomeye, ariko nyine ni umukire wifashije, usa nkaho nyine ameze neza cyane kandi afite akarwa azwi. Buriya umuntu azwi reka n'ubundi aba ari umukire, ubundi se amafaranga arenze ariya undi waba ushaka si amahane. Reka nawe ikambe ndetse kumuvugaho nako ibyo yatangaje ntabwo nahita mbivuga none ahangaha. Kora subscribe, ufungure inzogera uze kumenya andi makuru twongera gusohora mu kanya. Imana ikurinde.